Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki khandai ngot ke kertong jong kaseng Voice of the People Party. Kilalet bantap kerteng yalade mentakeski ka ap khandai tarik kelalingkot arja arpesan HSBT. Nak bentaban aireng hak election MDC ke banlong hak arpoi tarik rumpang. Kini ki khandai ngot ki kentup yu uba Winston Tony Lingdo. Ubanya kun na nong thamai constituency. Uba Edison Khar Umnuit na Maulai constituency. Ba Kitbor CM na Nongkram. Ba Strong Pillar Kharjana na Maukar Penthar Umkra constituency. Ba Denzel Chan na Jayau. Ba Lancaster Marbanyang na Mauplang constituency. Kong Iban Dublin Lingdo Nonglat na Miliam. Ba Saibor Warba na Maukanraw. Ba Dani Langsti na Laban. Dah, wayalai. Election Kemahamat ni gumgi barokot MDC jongka parti ni jebu ni jakun ni kimat katong jongka parti dia katakan ingin sayok lah hagi singi kibanwan lingba ka state executive committee kan sepen bi ka manifesto bat pin sayok hi ka kopi sa barok di social media bagi press release mah saya bai phai bat begini ki nya bai dai baka council hatu hajing ujung pi pila ibiang ne dan beli hapen pin bagi kita ngi patla begini ya kerani mata namar ngi pat yo ka kopi begini puli benya ini ki an bat mai pingon begini su release mata kini kini ki an makana ru larangi lapoi hi ni dari lasong for district council dengan labat ya kalakam ya kata kapor ki sala begini besar benar begini pet begini pentrikam bat kalau dongkam ngin penbahai kita ki an boleh perkum ke parti via part 771 of kum ke parti via yalap election ya kata ngasrai ingin nakaliang ke jongka parti ingin saya keran khamadian ya kata kedua babalawan file and kudang dalam ki benang wan mentaka sengi ya don naka is kasil ya wan berokoi ni ya don khandai ngut in total nilai wan isa siwi candidate bain sawan ngatrai hak lesain lesis ki sawan ta hado ni fiso dan jikan ba hukum kaseng pinjok ha kan ni ka election MDC aman cuban rap kejak tadi sing deli nama bahasa ini sini lagi ba kadang ki kendrom kenram ke parti ai tu kena kalyang jong ki hadu kan pesan tak kacing kermen jo tak kacing job pi habangila mi sakmat kum ka parti kacing kermen ngidon bet habangila mi madan pat khamtam ngi khun ka parti ka VPP ba barok ki pai ba kai la phai khamat hi sengi Benta jong phi ne kadoni ka jing e kumangal abatai mene habangila mi naka parti ka VPP bagi barok pai ba ki la phai khamat sengi ngidon mi kata kacing kermen bagi nya job ya kani ka election ba mentah de strong kejak Agawa yadai berkata haji sah nak parti nan yai but agawa yadai berkata tiket ke bang napoi setero kamdan yai nomor ba nangahi ngala apply both side jangka constituency nak takadau ni hak haji start jangka parti tak parti ke ibet dengan abang ni khun nanti tak yang dia ka jangka parti karai jangka parti Nakaliang jung MLA pat u ai kejeng kersan ne phi ne kumno pat hak deka MDC. Ya hadu mentahi nak kaliang MLA udang dan pat ni ke parti. Bat nimpat yo kan honohi nak kaliang jumuh hadu mentahi udang sabat ni bat. Ini dan bat ni. do kan nak resource Tiga jisa aku bang habis kun sisa ya iba yang sini pada situ siam lah. Andrei kerman kumbai laang badan ni mah. Mi hi nak parti yang pai ba la phai khaman. But ni dan kerja kerman, boy saya tak tahu kapan ni. phi kum la naka manifesto kan sa release naka party hakis ngi kibanwan tengah kerpat pi seba barok banya sumbahaban dang yaisa mo handai kawai pada kalong ba ngi kum kinong ki candidates barok khon hang ni dagi lapoi sakathong ya kular bagi nya teli lang katahi kari kawai nak amat bagi kuat berpesngor sepat ba kejeng teli jongi barok khot ki MDC candidates mo para ki candidate barok khot apa ya dai pada siwi kiman da district council pada sayok nak manifesto nak liang kejong parti kin sebentip hakapor kapabiang sigi media barok khot